Balending makabebe, kay katayang suportan, i-Rosby, balingit, inkonsehal, ang maging kakampi, ding kayanakan, kababaynan, senior citizens, PWDs, teachers, LGBTQIA, at ding masipag tamong mamasada, number 3 King Balota, konsehal, Rosby, balingit. Konsehal, Rosby, balingit. Number 3 King Balota. Balending makabebe, kay katayang suportan, i-Rosby, balingit, inkonsehal, ay ating malasakit, tapat siyang makyabe, ing saupyo kaya, tumbasan ang serbisyo, tune, apa maglingkod, ing kayang pangako, number 3 King Balota, kaunlaran, ing kayang kapuryan, Rosby, balingit, kay katayang ihalal, para konsehal. King makabebe ating metong tao, ing laging na Rosby, pilito na balingit, ding kayang kabalen, lagi lang happy, uling kang Rosby, a super active, lagi ang sasawop, lagi ya pangadyo, laging makaadyaking nanumang panahon. Ikonsel Rosby, alayang arty, lalo kay brigada, agad yang magsilbi, lagi yang sasawop, lagi ya pangadyo, laging makaadyaking nanumang panahon. Ikonsel Rosby, ikonsel Rosby, ikonsel Rosby, ayasahan me, kaya dapat kay katang iboto. Ikonsel Rosby, ikonsel Rosby, ikonsel Rosby, ikonsel Rosby, iboto me. Konsehal, Rosby, balingit. Number 3 King Balota. Balending makabebe, kay katayang suportan, i-Rosby, balingit, inkonsehal, ang maging kakampi, ding kayanakan, kababaynan, senior citizens, PWDs, teachers, LGBTQIA, at ding masipag tamong mamasada, number 3 King Balota, konsehal, Rosby, balingit. Kaniking makabebe ating metong tao, ing laging na Rosby, pilito na balingit, ding kayang kabalen, lagi lang happy, uling kang Rosby, a super active, lagi ang sasawop, lagi ya pangadyo, laging makaadyaking nanumang panahon. Ikonsel Rosby, alayang arty, lalo kay brigada, agad yang magsilbi, lagi ang sasawop, lagi ya pangadyo, laging makaadyaking nanumang panahon. Ikonsel Rosby, ikonsel Rosby, ikonsel Rosby, ayasahan me, kaya dapat kay katang iboto. Ikonsel Rosby, ikonsel Rosby, ikonsel Rosby, ikonsel Rosby, iboto me. Konsehal, Rosby, balingit. Number 3 King Balota. Balending makabebe, kay katayang suportan, i-Rosby, balingit, inkonsehal, ay ating malasakit, tapat siyang makyabe, ing saupyo kaya, tumbasan ang serbisyo, tune, apa maglingkod, ing kayang pangako, number 3 King Balota, kaunlaran, ing kayang kapuryan, Rosby, balingit, kay katayang ihalal, para konsehal.